Niya okay pani kon manan wow na rakso kon peyu wow no kisanan kan ko lukan ko nanalam ko ng kanyay ko. Wow choro rong sa pulmachain ko na karyang ko na speaker and legislature sound ko pong lapalapakan nan palyan siya momot sa government o chon kon pengsa pechawan luka kukuran koras o nan sa pulmachain ko manrangot. Ngay sa Nicolas Mepan pechawan kalale kukurakan hautapan sa pulmachain ko manrangot. O yetara lapan sa pulmachain ko kan kayo kasanapan kasarawi te join in operation riyakat riyaisak o koryaw isus choror henwain matalani. Rong sang kalonya wain ponpe nan miyapan tato kanapali sa pulmachail kasarawi hen join in operation in sa pulmachail lapalat and government and ponpe state miyakan tiyo pachawan kakota puen napali tato kwach pil Pan kami tu watch pilmiya sab kami tu wano bepacha pan kami tu loud watch o sab kami tu wano watch ye kami tiyan diagnostic kami tiyan protocol kami tiyan finance kami tiyan photo entertainment kami tiyan security o kami tiyan media kami tiyan kasanay na creation and riyaisak watch Mepachawan miya chairperson ye Mrs. Stacy Nampay Cantero o Mewia co-chairman ye Mr. Patterson said. Ang subcommittee kan committee and protocol Mewia chairperson ye Miss Joyce Kerman ang committee and finance Mepachawan miya chairperson ye Miss Christina Nay Committee on Food o Entertainment Mepachawan niya chairperson ye Miss Marita Inos Committee and Logistic Mepachawan niya chairman ye Mr. Trixanansan o Committee and Media Mepachawan niya chairman ye Peterson Sal Commissioner and V6A Radio. O report and kamdi kan pachawan miaunan wing koras kwencha kuya pantato kan kasane o apali sa panmachay tatoklat mepan pachawan miawing hansaw mata. Enpil pachawan sa sanang way pokon makasana pantato kan kasarawi te join in operation watch pan pacha ni paleriyaw ye kasarawi mepan miawi ni January isa kay wariyakit riyasak ng Sarawian Our Lady of Mercy, Mepachanan Colonia, o Kasarawian Join in Operation, Pan Pachawan Miyawi, ni Siom FSM China Friendship Gym, Mepacha Panikag Wayne Ponte. O Pan Pachawan Miyawi, ni January Saksilo, Riyakit Riyasak. Korea mo kan sa plan sa pulmachay mga ranwach pan sang matalan yung wayne ponpe. Palian rong nan sa pulmachay retyon ponpe pachawana natire rong mepetusus chorot hen wayne matalan yung ap menel chon kapiti silo ong nan seran maninchiyan sa kaisa kan wayne matalan yung meranwach chonta. Chonta serwach pachawan yung sang walyat pa Hatsana Pram itita o kama naman na pwen ut hauteta yung sir chanta nan Pohnpei State Legislature. Chanta ang sir sa Senator Luksan Sorang pachawan resign sanger pukawach. Husus chororwach kasandian ang miyawi ni January Sido and Barya Katriya Isak o pilpachawan kasantiyan may nomination petition takisilugawan pagpan yang miya candidate kagiralata ren election commissioner ang may matananiyong ni option manikatar lapalat sanger netisan paisa o pampachawan kapurpurto socha pantasang netisan pariya isang su hentarya kate isak tuwa. Main ko yung machakan hautapan sa pulmachayan rungan ranwach Kalanganin kukuran koras
o Casalillo. Revolution was made, signs of the